nizere ko n'umusoza gutora uwo muri kumwe wawe uri aho uri nta kibazo urihanga nandi nta ubwenge yifite ayo mugabo amete none we ko numva uri kurabyinjiramwe cyane wivugira kandi ari ngaha reka byivugira Oli Timoteyo cyane wanze wabazuba gusa nuko nabonye ari ibibazo n'ubundi yaragera muri beni ndera baye basha ndi yaragwaye kandi yaragwaye jewe ego yaragwaye wowe nibyo amawe nawe nasize yarakomeye gusa nabonye ko nawe yafite ibibazo kandi ni kuvuga abo kenshi abaye abavuga bukego ni imbere basikakana canga mu ziko nigeze kumva mede ariko aririmba birantangaza aririmba ashaka aririmba izina ryanje wewe b'Imana mu izina rya Kenti hapana Miheye oya ja nizere kamurayo no mujuru narise kamurayo amede nk'umuntu mumurangiye kitari gito iki umukundira gusumba ibindi ndetse n'uko tumuranye igihe kinini ncambere ndakunda uburyo nyirahimana niko yabivuze kino kintu koko usangwa arico iyo wumvise kiko kiravugwa nka wowe nka mimi mu mutima wawe uba wumva uvyakira gute abarundi barayamaze ngo agashambara gacafuye kamesubirwa mu muryango This is Flash TV. We shine to progress. Yes, alright. This is Fresh TV 257. Tubaramutse cyane bakunzi bacu aho muherereye hose twizera yuko mumeze neza. Abatameze neza bisaba kwizera rugira mukazirikana cyane ko byanka byakunda ejo namwe bizoba bimeze neza. Jenny twandi kuri Leonce Desa aka Diko aka n'ayandi menshi ariko reka benda vuzayo imbere yanje ndakira abantu babiri badasanzwe okay ladies first ashindahera iburyo ibumoso mimi ndagupinza ko kantu mereye Timoteyo Timoteyo canke okay Oli Timoteyo kajya kantu narakakunze yaraducanganije abambye bakara mutwengeje uwotora jendi nizere ko n'umusoza gutora uwo muri kumwe wawe uri aho uri nta kibazo urihanga nandi nta ubwenge yifite ayo mugabo amete none we ko numva uri kurabyinjiramwe cyane wivugira kandi ari ngaha reka byivugira Oli Timoteyo cyane wanze wabazuba gusa nuko nabonye ari ibibazo n'ubundi yaragera muri beni ndera baye basha ndi yaragwaye kandi yaragwaye jewe ego yaragwaye wowe nibyo amawe nawe nasize yarakomeye gusa nabonye ko nawe yafite ibibazo kandi kubera hari wanditse muri commentaire ngo nzava mburiramo byose oya uwo banza ukagwaza ubwayi hanyuma ukaza guhitamo mu nyuma akaziza kumumva yiwe icyo kintu rero sinari nzi ko wabwaye sinari nzi ko hari ikibazo na kimwe afise nanjye nayiboneye hajya bene nibyo warutse ariko bimuzi yuko mu ma episode ariko arasohoka ubu uboneka nk'umuntu afise urukundo rwinshi uboneka nk'umuntu afise urukundo umwanya umwe waruhaye naka John naka hari ukuntu nubwo gusesagura nubwo gusesagura anyway ni mimi haye best muzi kuri Kentia muri filime ishusho y'umuntu je nakiriye abantu nkamwe pe simba nkibabwira ngo barita kuko umuntu nubwo atona bavuga hano hanze bamaze kubamenya
urisize ko bakuzi ino si habarakuzi bose uno mushinga nawe uvuga nyine abisaba tunibutsa abantu je no kwidondora aho ya Jesse benshi banze n'iki cyamamare wewe barakuzi nitwa Amedimane Rakiza aka Amedi canke Medi canke Timote Turbo iryo naragiswe uregeze biko Turbo yego muri filime yitwa Umushibuka nitwa Kibutura nitwa Mutima nitwa Kingi ahigeze kwitwa Kingi man inkuru y'inkuru basanzwe ariko irya Timote rero ryafashe cyane yafashe abo bakinyi bagenzi banje bubahwe batumye rifatisha aba bajournaliste bubahwe n'abafana cyane cyane abafana nibo batumye rigera kure mani bahezagira n'abagerageje gutanga uburyo kugira irya filime shusho y'umuntu ikorwa batumye ibintu biryoha ese amenye umuntu akwamaga Timoteo menga ukuntu n'amazina ya kera ikibamba bikuryohe yo cyane kubera ko rinyibutsa akazi kanje ndimo n'ubibona je urabona iyo ndeganye bakampamagara Timoteo mpita numva ko filime iriko irahitinga mpita mvuga cyane ndaryoherwa rwose man ariko uzi ukunda ubona ifreshere zabaye nyinshi urabona ukuntu beguye uri ruhande mbandenze iyo ndiko umwe n'abantu nkawe si wenyene uzogira ibibazo ntumire jenyene kamera izobi naragutumiye ayo nabonye ariko hari ukuntu serious sinzi nimba ari ndabibona n'abariko baradukurikira baje mu commentaire babivuga hari ukuntu akenshi yenda kubonye uri kumwe na Mireille babona hari ukuntu muberanye mu buryo bwihariye bon iyo nje ndi Timote tumeze neza iyo nje ndi Timote tuba tuberewe urabona ndanambaye tunwa cheveux jusqu'aux orteils bizigura abagandukanye no doko bavuga yuko umuntu bintu byirabura ngo tuba tubihiye ku buntu ariko tuzanye akantu k'inzobe ku ruhande kaca kamera nk'umuco urasa kaca umwiza kuko urazi umunsi iyo habaho umurango wonyine ntibyari kuryoha kandi nyine umugani wawe ya couleur ihuye niyo yindi meze ukaba ukundi kuntu bibyara ikindi kiri ni sawa shaka umwana aratekereje koko ntatekereje egasindi umusore tekereje kubera je mabona choroshe shao ariko ikora tugirira nabi kora ibwiriza ikintu wa mugabo ego uyu mwigeme vendredi muzobibona vendredi byaje ni vendredi donc umuntu haba kuri Inua Cinema umuntu haba misi yose kwa gatanu saa 2 uyu agumaza ari mushasha rero je sinda kwibwiriza ishusho y'umuntu irambwira uko numwe mari karadukatisha je si tunashatse kuvuga mimi twigeze gukorana ikiganiro mu misi heze sibanga tuganira byinshi ariko akantu nasigaye imwe aravuze ati still now I'm a single woman kandi nawe wewe acyari ku isoko ese mubikora muri filime bikabukuri kama mbona byo mbega iyo kari gahunda y'Imana se urapanga ibintu uri kurivanga mu bintu by'Imana yo gutabiko ariko Imana kugiba muri twebwe uravugisha uratumure uri ntumwe ariko rero bwana buriya iyo turi ngaha kuri rezo sosiyo tuba tureka kubesha abantu nk'ibi ibyo uri kuravuga byo kwibwiriza biramutse bibaye nta kibazo ngo bimenya ariko nkaha amvuze ndibwirije sha mimi mubwire ngo yes say yes kandi aho yes kandi ntizimetasha say yes ndayimu naje kugura yiwe
urumva reka iyi script reka ugomba kwari ari ukuntu rero bandika ko munsi hajya ngo biracitse ngo nakavuga mwambitse impeta yavuga ngo mwandike nk'agafilme agomba byo kwandika ko munsi ko nayo mwambitse nta munsi wowe wishurera oyana nakimwe nzakatangorana nibutsa kandi mimi urazi reka Timotheo ndamureke reka Mede ndamureke mu kiganiro twakoranye na Mede ndagureke ntaki warakirate kwanza mimi waravye ikiganiro twakoranye na Mede ntacyo waravye nakaye kantu kadasanzwe wakuyemo kubera twe dukora ibiganiro kugira twigishe societe singira ntakoze ibiganiro cyiza kandi narakunze uburyo yishira mu bwenge reka je mvuge akankoze ko cyane nabonye niyo mpamvu ntangiye mvango ndanamurege twamubajije ikibazo mimi gisa nuko wowe n'undi muntu yohitamwo ararahira ati reka ntamira yeje no kwikoza mu gihe hoba hageze caka imenyana ko ndavuga ati hajemo n'akantu k'urukundo no kubana mukaba akamimi ntumva ko bijya amende no kumugenda ntumva ko siko yishurira mubeshe ijuru yavuze Imana yoreka ikamwitiramo niba Imana imwitiriyemo jewe cyangwa ikamwitiramo fani wowe arindiriye Imana bari muhitiramo icyo Imana izomuhitiramo ziba ari tayari yewe ni mugiye na cheers abanyamerika bari batutse mayega ntitwaye ega fresh TV tunakira abashitsi shaka kana ko mukandishije satana aragatsindwa aba yatetse imitego mimi nk'ubu rero Timotheo yaragiye asenze inyishu y'Imana ikabati tora Mikael ubyakira gute gusenga nyine kugira ngo Imana ihitiremo ubwo Imana ari yabihisemo bizakira neza ese ni iki cyo kwemeza ko ari Imana yabihisemo ko aje gusenga mu tuba muri ko nanje nasenga Imana ikabimvisha bivuze yuko ucavuye mu gusenga ko nawe bisaba yuko n'ubundi ucenga kugira habe confirmation no ubundi impande zose yaba umukobwa cyangwa umuhungu ategereza gusenga hama umuhungu ariko arasenga n'umukobwa hari ariko arasenga ntawe uzi cyane nakaba ariko arasenga hama ashobora kuza kubimbwira nanjye Imana yabimbwiye cyangwa nkafise amakonfirmation menshi ko ibyo ambwiye ari byo reka ndamuhezeye ndamushikaniye akarorero nkoresha akarorero k'ibyo avuze ndiko ndamwunganira uyu nye turakorana twamatunganira raba akarorero k'umuvyeyi bakunda kuvuga ko afite abavyeyi benshi bose umuvyeyi yavyaye Yesu umuvyeyi Yesu wacu Imana yaraje aramubwira ati uzovyara wamwe fasoni aravuga ati ishaka ryawe riranguye ariko yari afise uwundi muntu bategeza kubandanyanya ubwo buzima kugira muri societe nibibe nabi ntabwo yavuze ati ko nakubwiye wewe rero cugenda kwa Yozefu yaciye Imana igenda no kwa Yozefu mwitiro iramubwira ati bana ayo tekinike kameze kumwe ukuvuga rero Imana irabagendera bose uko ari babiri igende yumwe biba ari swata nibaza ko iba ufate nimba yagendeye we ntikugendere akazi wawe si wewe aba ari uwundi hariya ni ukuvuga bifise uwundi wuyu iba yamugendeye nawe kandi bazatsinda bahura nicyo gituma ibangana kubwiye nti reka turebe kwinjirira Imana n'ubundi n'ibanga ry'Imana birafise ukundi ibintu bigenda bikantinda bigahura gusa muba muri ko muri ikintu yamutubaza ibyo bibazo ashikirana ariko ibintu nabyo birakenewe kandi biri mu byubaka societe yego cyane birakenewe ariko je nibaza yuko ibintu byo kubana ibintu by'urukundo kenshi nta biharuro bikorwa ni ibintu bibaho ugasanga yabikoze ariko twebwe abemera Imana tuvuga yuko ari mu burongozi bw'Imana nagano icyo kintu mubabarire n'ubundi tukivuge ko mu buryo bwiyaguye hari ikintu je iyo abantu bavuze ibintu byo gusenga akundana n'iki gikunda kunza mu mutwe ese abantu badasenga muri ubwo buryo mwe muvuga musengamo canke babitwa ngo n'abapagani bataja no mu rushengero ntabwo bashobora kuronka abakunzi babana kandi bakabana neza washaka bikaba byarongowe n'Imana ne umva ibyo bintu byo gusenga n'amushira imbere biba bikenewe Kristo wacu yari
gusa kenshi hari igihe usanga wahisemo nabi cyangwa ugasanga wowe wihitiyemo mu gihe utarashoboye gusenga Imana ikuyobora usanga wowe wihitiyemo cyangwa ugasanga watwawe n'amarangamutima yawe ni harya kenshi usanga abantu benshi bahisemo nabi usanga ni byiza rero ku bantu bose n'abatabikunda bagendera bikora bituma Imana ituyobora mu nzira zayo no mu zishaka ariko mimi wa mugani uboneka nk'umuntu akunda gusenga cyane disi akaju gato uvuga wiyoroheje ese mimi mu buzima busanzwe no gusanga uvuga uroroshe ndabikunda gusenga kandi no kuvuga abagenzi yawe abavuga bukebu ni imbere basikakana canga muke ziko nigeze kumamede ariko aririmba birantangaza aririmba izina ryanje mwebwe Imana mu izina rya Kenti hapana Mireye oya ja nizere n'umujurnaliste kamurayo okay nimba waramvise turiko turakaririmba nizere yuko bishoboka kubara kafiri karapanga naye bundi ho byamavanye ujya se vode buriya kandi ijya ndirimba niya kera nakuze ndayumva papa ayikayishiramo yarangyoye byarakubaye waririmba ntabwo yabaririmbye iyo Mireye yaririmbye uriya wese ndirimba me umunsi nyine minsi niko ndayumva nibuka Mireye uzi impamvu ko tuzinanye sinubwo batuzinanye ijya ndirimbo bavugamo ngo harano bavuga ngo ndizeke Mireye ngo venez de la famille royale ndirimbo niko batangura bavuga ngo danze ni province très frontalière cyane mbona undi muntu n'ubundi bahanura bibe ashobora kuba ari wewe urumva ufite umuntu yanditse ndimba avuga yuko yakunze umukobwa witwa Mireye yego yava imurambye ariko nawe yari umubanye wose yava nk'igitega canke mwaro yava imwaro akayanza nawe nyine birahanura bibe urumva cyane numva menga nibyo bo ivyo rero bibira nicyo kibyo bakubwira ko ibi bintu twebwe impano mvabwenge nk'uko ukuntu dushobora kuba twarakoze ishusho y'umuntu sibyo muko umuntu wese yayiravye ugasanga mugenzi we ariko araba mugenzi w'ibyo yamukoreye agahita yibona raba igihe Mireye yasohokeye Evode yayisohoreye ucuraba n'ukuntu uno munsi dushobora kwishira mu kibanza cy'urya Evode urabona nibwo bwenge rero bw'impano z'u Burundi impano wari yose akayumva gahita ubona Mireye uyu gahita ubona n'ubundi babana ngo kayanza quelque part yagiteka ni muri mu kirubiro mwese nuko rero izo ni intara kama amesibyo none ubu kwanza ubu hari mugasizi ya sintara kama hari ntara kama nizaki mwumvameje n'umunyagiteka wewe nawe umunyagiteka muramzi wacu n'umufise ngo yashize ni mu kirimi intara zo mu kirima zo mu gihugu hagati nyinshi zahuriye igiteka kombe mu karere mu karere kan ariko ubu muri Bujumbura ntavayo ibi bintu so ubona oya dekoro ubu muri Bujumbura mimi ndakubeza akantu gahise kanzamwo uwavuze ibintu bijanye no gukizwa gusenga iki ibintu namye nsomeje byitwa ngo ibintu bijanye nuko umuntu muri kamere kiwe usanga ibintu bikunda kumwizingira ko cyane bisa ivyo Bibiliya yita ibyaha cyane bimwe n'akahe kantu gakunda kukwizingirira ko cyane kabisa kugarukamo Rwanda nako kenshi ahubwo umusanga wagakoze n'ubundi nk'amakosa asinda kibaze mu buryo bwumvikana ni kihe cyaha gikunda kukwizingirira icyaha ntabwo navuga ibyaha bikunda kumwizingira ko imbere ya rezo ari ubuzima busitani muba mushaka kunyegeza ngo abantu kiretse n'umubwira ko bazoyiraba ari abapasitori bajya bakoze Imana bashobora kucura mwihanisha aho yovuga ubundi ibyaha ubwira urya muntu agufasha aza kugufasha kugira ubivemo wagera Imana nyene umukozi w'Imana muri make
nayo ubundi nk'ibi byo kuri rezo sosiyo erega hari ibintu hari igihe donc iyo kuragabura kiriya kenshi bakunda kuvuga ngo umuntu ngo yagize yazingamye abana ngo barazingamye kenshi n'igihe abavyeyi babo baba bariko babagaburira ibiryo bitajanye n'ivyo bari kurya yumvira kuri rezo sosiyo tuguma tubaha ibyaha bakoze tubaha iyo twagiye ibiryo twariye kandi bo bikeneye filme twakoze abantu bazozinga umfana wacu reka kubazinga kandi urazi abantu baba bakeneye n'ubundi ibikorwa bya filme cyane ko nibyo bamenyemo ariko hariho n'abiyumvira ati ese Amede mu buzima busanzwe abayeho gute asengera he akunda gufungura ibyo nabyo nyene biba bikenewe kuri wa muntu wabo bakunda niyo mpamvu umufana wawe ushobora kubona akugemuriye nk'igitoki kubera ko yaratohoje mu bico gitoki we nico kuva niyo mpamvu na bino bintu baba bakwiye kubimenya ubu bikenewe yo musanga yambose ashaka murondera ukunda iki cyangwa ubayeho gute bimeze gute hamukamishurira yambose ko ari igihe abyishura batakeneye kumenya ubuzima bwiwe reka nako kandi ntaco shama iminza ko kubaza inbox k'ibyaha gusa kiretse ndiko ndagushingira intaha ariko sino gushingira intaha y'icyaha igwana naco ahubwo no gushinga intaha y'icyaha nanesheje basi ico wanesheje turi mu rugendo rwo gukizwa nigeze unzi impamvu mbambarije na kano kantu Amede abantu nkunda kubona ibintu bandika bikankorako nigeze kubona yavuze ngo burya ku isi nzima icaha gihari ni kimwe Amede ibyo bintu nigeze kubona wabivuze ngo ku isi icaha gihari ni kimwe ucuvuga ngo kandi nibihe bintu bibiri wavuze sinzi ibintu bintu wese uvuga ngo bihari ngo ni bibiri byankiye kwimvira cyane biransika oya ikintu navuze bo baraza kumbabarira kubera aha muri rezo sosiyo haba hari abanyabwenge benshi ariko kuvuga ikintu ukuntu aciyumvira ni ibintu biba bisanzwe kandi ivyo si ivyo nize nivyo donc nasanze nagendereje nkabona navuze nti cyaha kihari isi yose ni kimwe n'amategeko ahari cyangwa nawe giye cabe n'amategeko kandi n'amategeko hari nabi ariko sinabivugiye kuri rezo sosiyo ni ukavuga nubonye wagapostinza okay ariko sasa sinebyo cyangwa yari jewe twageze kuba turiko turaganira ikintu ndabwira ndakivuga wari kumwe n'umugenzi wanje twako turabivuga ya voilà that's it nibyo duhere kuri ico kintu rero cinuze cica ugisigura mu buhe buryo mu gihe abantu bazi ibyaha ko ari byinshi bo iyo ndivuze ngo icyaha mw'isi yose ni kimwe ntabwo mbavuze ngo buriya bindi byose bavuze si ibyaha ahubwo bijya byose bizunguka kuri nyacaha icyaha ku isi yose ni guhemuka bisobanura ko umusambanyi abahemutse yego none uriko wajyamanye n'umugore wawe bavuga ko wasambanye oya uwo n'umugore wawe igihugu n'amategeko niki bamaze kubikwemerera sibyo mu gihe naho ari nk'undi muntu uvuga ujya wundi ubuhemutse kubera iki suko ubwo nyene ubuhemutse nuko fend of tigeza kuzohemuka kuko irya ni donc ne uvuga yuko ari ubunywanyi abantu babiri bagira badasangiye igitsina ubwo bunywanyi rero bagira sibyo bwasaba ko biterwa avi ariko benshi umuntu ajyamana n'uwundi agomba kugira akanyota icyo ni gihemu ubusuma sinokurwa ndabivuga oya twagarere kuri ico kintu aho numva menga ku ruhande rw'abagabo kuduvade abagabo gato he umusore nawe agikoze ahemukiye ujya bajyamanye none bamaze kuryamana ntibumva ko azobana mu buzima baba umwe muri bo aba yibaza ko bazobana mu buzima bwabo bwose sivyo bamaze kuryamana bivuze ko mu gihe boryamana bakazoca bagumana kugeza banabanye bya kintu bimwe bifite ibyaha byabo bikibaye ibyaha bo mu bantu bemera Imana ubikoze uba wayikoze icyaha n'icyaha ariko uzogenderetse mu buzima busanzwe umuntu haryamanye akagera igihe bakabana abantu bose icyo kintu baracibagiye kuko nta gihemu kiba cyarabaye bacibagiye no kwa padiri impungano n'inke burya mugabo baraziguca izo mpungano baziguca kubera ko na wewe ni Imana yagutabaye ntabwo hatari bo warakoresheje ntabwo ubivye tuje kubindi
wije ubuhemukiye ntabi amuganije ubuhemukiye wowe icyo kirumva wishe umuntu ubuhemukiye nakeshi iyo ukoze icyaha kenshi ego ubuhemukiye uwo mwagikoranye kandi nawe uba wihemukiye kubera yuko buriya ikintu cyose hano ku isi ubiba icyo wimbuye rero mu gihe ubibye icyaha urimbura urupfu cyangwa ukimbura ingaruka yabyo mu gihe n'urupfu ritarashize rero kenshi mbere ubu nihemukiye nawe ubwawe kujya kuntu ugenda wicuza cyangwa ugenda ubundabunda kijya n'igihe muba wagize kuvuga ibyaha byose bikoraniye ku kintu kimwe igihe guhemuka ni filozofi ya mede kabisa biraremeye cyane ya mategeko nayo bavuga ngo n'amategeko abiri ukunda Imana yose usenga Imana yose uyikunda kuruta byose ibyo n'itegeko ryawe oya na Yesu yarabivuze ukunde mugenzi wawe nk'uko ukunda wenyine ubu kwita ni ukuvuga ayandi mategeko yose uzoyubahiriza ya leta n'ay'Imana ibyo bibiri bikora abantu no muri commentaire baraza kubivuga ndibaza mimi nawe nuko ubibona uko nuko uri pe gukunda Imana ukayikundisha umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose hama ugakunda mugenzi wawe uko wikunda amategeko abiri yagendeye ayandi mategeko yose kandi ayandi mategeko yose yemera ushobora kwica ukunda ushobora kugukunda usambanye ukunda unabwira nabi n'umuntu ukunda none amwifuriza inabi ishusho y'umuntu mwarikoreye ko kabisa ubwo bumenyi mu bukomora he uko bahoraho n'ubwo bwenge kandi kuva mu byaha niko bitahura ubwo bumenyi buva kuko iyo wubaha Imana iguha n'ubumenyi bwayo amen urihangana nta kibazo abakinnyi ba filime bagenzi bawe twagiye twakira muri Fresh TV harimo witwa Aurore Labere harimo Lionel sinzi n'undi ntariko ndibuka neza abenshi bagiye bahuriza ku kintu kivuga ngo umuntu yitwa Amedemani Nakiza yubahwe cyane kuri kariyere ya film bagasa naho berekana yuko ari ikindi kintu n'ubundi bakubonamo kidasanzwe biri kurumva ibintu nk'ibi abagenzi bawe bagushingiye naho bavuga ko udasanzwe ufite tara zidasanzwe mu byo ukora wowe ubyakira gute nkame ntaje donc umuntu wari we wese biba binezereje biranezereje kumva abantu bakuvuga neza ariko ku rundi ruhande hari ahantu biba bitereye akoba buke kubera bisaba gukora cyane bisaba kwitwararika rwose gusumba uko wahora witwararika kubera yuko uhengamye gatoyi sibajye bonyene batsitara nabumvise ayo makuru baratsitara ahubwo mbere nari imeze neza batarabivuga muguba yes kuko bavyumvise ubatanguye kugendereza babaza ati koko ameze neza kandi ari nabo bajya bashobora kuba bari abeshi benshi bakaca bagerageza kurondera kuvyimenyera rero nsitaye umva nk'ubu mbanaho ubwo ndamutse nzita inkuru bavuga ndako nuko navyakiriye nuko biba bimeze amen none wewe wibaza yuko ari iki kigo kiratuma kino gikundiro cyane kuri wewe cyane muri ino minsi oya buriya ati mugani mu kirundi ngo iyisizwe umunyu n'Imana irigatwa na zose yakavuga ibi bintu neje ntuze wijaja ahubwo gusa benshi mu kuja gutwara amavoka baja gutora baja kuraba ivoka umuhinga yacarangamira hejuru arabako hari n'ibindi bihiye rero iyo umaze kubona umuntu akuvuze neza rangamira hejuru shima Imana uvuga uti n'ibindi byiza ndabikeneye Imana biva ku Mana tushimira Imana ariko kandi tugume impande y'Imana kugira bizokoroke Amede nk'umuntu mumara igihe kitari gito iki umukundira gusumba ibindi uretse n'uko tumaranye igihe kinini ncambere ndakunda uburyo yubaha Imana nk'uko yabivuze ikindi naco n'umuntu w'ubwenge umunyabwenge ibyo byonyine ni byinshi nari nanakubagije kimwe sinibwa ndamari kurindira umuntu akazofasha barika kukureba ukuntu meze jewe ndakunda kuvuga neza umuntu agihari niko meze naho wogerageza kubinkoramo n'ibikunda muri bisi nasigaje senkesa niyo bikora bara umva abantu
muze mwirinda kuvuga neza umuntu kubera ko uyu unye senye sana sigaje kayatinga ndayakuhanuka ikibazo cyakuvuga ukuntu oya sindabivuze ibintu kubera ngo turi kumwe n'igihe tuba turi kumwe nobivuga burya ikiza cy'umuntu kiri hari n'igihe nubwo ntubivuga ikivuga byonyine nimba bavuga uko amede yubaho abafise impamvu naje nk'umukozi wiwe nk'umuntu akoresha nuko nawe ndafise ibyo novuga kuri we afise tandukanye n'iby'abandi badafise ishusho y'umuntu niyo filime nanumvise hano n'umuntu yasohoye amapiyano y'ifilime yayo indirimbo y'amapiyano iyo filime barayikunze cyane turashimiye cyane umutipe yitwa nde yitwa Kimararungu boy hariho akantu ka boy umwego kariko rero afise na Facebook yiwe yitwa Kimararungu bazodufashe bagenda nta nuwundi abona ujya ndirimbo yayikoze kugera irungika hariho n'undi yitwa Noella yakoze indirimbo nawe nyene yishusho y'umuntu mu buryo bw'ubundi mugabo ukuri abafana bubaho ni byiza cyane baba bakunze igikorwa nibyo gushimira Imana ibikorwa birivugira mimi twavuze ku kintu kijanye rero no gukundwa nawe Sibanga uri mu bantu no munsi cyane cyane b'igitsina gore tuvuze abantu bakunzwe cyane muri filime urimwo byanka byakunda wibaza ko urufunguruzo rwa zino 6 uri kuri no munsi waba warukuye he kumana byose ubikomora ku Mana byose ubikomora ku Mana nukuvuga naho utokora Imana yo iravuga ati Imana yavuze ko izohezagira akazi k'amaboko yacu je ndakora hama nkasaba igikundira Imana ahamarayika kintu akenshi rero mimi iyo umuntu ngo ari muri 6 n'ubundi akunze kwategerwa imitego itari mike bino bintu uri kurabibamwo gute nka mimi ukuntu ndiko ndabibamo cyambere ndegera Imana kamfasha uburyo n'ubyitwaramo ko 6 akenshi ari igihe nziboreza ntarabyinjiramo cyane narabanje ndakurikirana abandi uburyo barabyitwaramo ntabwo atereka byitwaramo neza uri kurakundwa n'ibyo 6 ni nyinshi uri kurakora ibikorwa binezera abantu ariko n'abafana bagenda biyongera ariko ku rundi ruhande hari igisa n'induru n'ubundi kiri inyuma yawe kiriko kirakwirukako kivuga giti uno mukobwa yakora yareka nyabuna hari ibyo atutari kutamwemerera ko nta kuntu nakumeye guma besha abantu kandi ariko arakora filme yataye abantu kino kintu koko usangwa arico iyo wumvise kiko kiravugwa nka wewe nka mimi mu mutima wawe uba wumva uvyakira gute abarundi barayamaze ngo agashambara gacafuye kamesubirwa mu muryango rero umuryango wa réseaux sociaux wakira filme nkina canke nk'inama akaba ari umwundira aricyo mwundira ariko ntabwo ubuzima bwa réseaux sociaux burabwa n'ubuzima bwa mimi ariko bwa mimi ubuzima bw'ivyo abantu bankundira ariko kazi ka filme birukwavyo ariko rero nubwo kaga shambara gacafuye wari kuravuga kamasuri ko mu muryango je ko bwanje ndabiravye ntikakiri mu muryango nimba hari umuntu aza akadekarara avuga ati jewe nije se w'abana nije nabatanywe tukabona abantu mu binyamakuru byandika no mu bindi binyamakuru n'ubundi bagenda babato umuntu ariko sinesho babivuga of course ariko harimo ababivuga uwo muntu yataye abana numva katikiri mu muryango niyo mpamvu tuba tuko turanabivuga kuko ni ryagoye ryamaze guseruka birira habona ese ntubona yuko nubwo kino kintu uri kuracirengagiza ushaka ko menga abantu bokirenza kw'amaso none yuko gishobora ahubwo gushiduka cara gucafuje none okay uramba jijuko urashaka ndeke gukora akazi nze koga kugira sincafure Timotei izi nyigisho rero bazikanze mba numva ari kunyishura mu buryo bunsika ariko birumvikana kandi ntiwishura jewe mimi ni wishura abafana kuko jewe je ndi ijisho rya societe mvugira societe
nkoranire gukonvenka jewe mba numva uri kuranyishura ibintu biri mu bwenge bwinshi bishura ba bantu badukurikira n'abadashobora kwinjira cyane novuga muri concept umuntu babitaho ndiko ndanabishura barankunze kubera bankundiye filime bankundiye ibikorwa nkora ntibankundiye ubuzima ndimo canke mbaye bankundiye filime nkora rero reka ivyo bavuga igihe kiza kibishure neza cyo igihe cyo hajya ndakunda igihe kirishura neza ibintu kandi kikabisobanura neza reka remba ndanya akazi katumye bankunda hama ivyo bindi navyo igihe kizoza kibibasobanurira neza gusumba je nuko mubibasobanurira sisi ntorenza kwiga je natahuye vraiment natahuye rwose ukuntu ariko arabisigura ibintu birumvikana ko nk'ubuje mu migenda muzi naramukoresheje kandi je namukoresheje tutaranamenyerana cyane ariko mwe genda muzi nk'umuntu w'umukozi genda muzi nk'umuntu w'umukozi cyane ari hamwe nk'ubu twogenda tuvuga ibyo mu muryango wiwe tukavuga tuti umuryango rero reka tuvuge ibyo mu muryango je ndabona umengo n'ubundi byo hapfa byica akazi kacu ahubwo rero reka umuryango wiwe kandi nawe si muto ntabwo umugani wiwe twofata rezo sosiyo twiramparase na wa muryango wiwe umuryango we si muto kandi bazi ubwenge barashobora gukemura ibyo bibazo byabo ariko akazi nako ubuheruka warambajije icyo kibazo narakubwiye iyumvire kampani kanaka umudamu aje gusaba akazi bakaca barinda kumutuma genda uhamagara umugabo wawe twumva ko atangorane mufitanye ako kubara akazi reka akazi tukagira akazi hama ibibazo byo muhira nabyo ari hamwe nitwabona birenze aho nta kibazo tuzoheza turabe ariko ntibyumvikana ko umuntu yocaye mu buzima igumutunze ngo kubera hari ibibazo kanaka ahubwo arafata agakemura ivyo bibazo kuko naka kazi hari naho kuba ari kamufasha gukemura biriya bibazo afise none ame nkawe nk'uri arakoresha n'ubundi mu bikorwa byiwe bya filime murambabarira sindi ko navyemeza cyangwa se uko ntariko ndemera inyishu muriko muramba nko mu gihe n'ubundi biramutse ari byo bino bintu bivugwa ntabwo ubona yuko wewe byohava biguha nawe isura atari nziza cyane cyane mu bikorwa byawe bya filime na cyane cyane ko menga hari abawufata ko wowe bucumbikiye inkozi y'iki mu gihe cyo bari ariko rero bavuga ako kantu umuntu aza kukavuga ko ncumbikiye inkozi y'ikibi ansaba arengereye cyane kubera bakubwira yuko umuntu atarakubitwa intaye mu gahanga muri sentare ntashobora kumwita umunyabyaha bikiri mu matohoza no mu kazi baragumaye hanyuma rero sentare imaze kumukubita intaye mu gahanga uravuga uti je vraiment canke na je nohanwa niba ncumbikiye ariko kuri ino ncuro hano umukobwa ariko akora neza bon ariko arakora ibintu abantu bakunda ntabwo rero ayo majambo yobuza ko akora ngo turiko turarondera kuri uba mwiza uba mubi abantu ntibazobona ivyo bavuga kandi buriya ndakubwiye nk'uko yavuze iyo uri ku gikorwa buriya hakaba hariyo n'abandi bariko baravuga ngaha ukacureka igikorwa ukaza kubanza gusigurira abantu bantu kariya kazi karahagarara ariko ukomeje mu kazi ukugumugenda abo bariko baravuga bageze basobanukirwe ubu uri wowe nyawe kuko ishusho y'umuntu yuzuye muri ino si hose abantu tubona gutya mugatureba hari igihe ujya mbona nka mubi sibyo ari ugasanga ari je mwiza baho wa mbere cyangwa ukambona ko ndi mwiza kuko ugasanga ari ahubwo fata umwanya witondera uwo muntu mumenye ureka no kumwagiriza ibyaha bitaragiye isa nk'ari taraca urubanza muri bakunzi ba Fresh TV 257 nibaza ko Jimmy nyebi ntaco mba norenza ko na cyane ko sindi ngaha kubwira nce urubanza mimi akujambo kamwe canke tubiri ku bakunzi novuga ba industry muri rusange ariko cyane no ku bakunzi bari abafana hanyuma turangiza gira banze barabi arakazi abakunzi banje ndumva amaherako kuko barahari cyambere ndabashimira mvuye ku mutima baranyereka kandi baranyeretse umutima w'urukundo ibikorwa nkora Imana n'umugirira umugisha
kandi ndabasaba kubandanya bankurikirana banshigikira kuko n'abafise aka kazi nako nabandanya nanjye urumva batamfise ubwo hari icyo nanjye turafitaniye akamaro rero babandanye gukurikirana filime ishusho y'umuntu niyo navuga ko ari filime bamenyemo abantu benshi babandanye bayishigikira kandi n'inyuma y'iyi filime nababwira yuko hari n'ibindi bikorwa byinshi ariko ndategura kuzokora kandi bizobashimisha hama abakunzi ba industry nabo bakomeze bashigikire abantu bari ku kivi kuko bariko barakora by'ukuri abarundi n'abarundikazi bariko barakora bakomeze badushigikire bakomeze babashigikire hamwe n'Imana tuzogera aho ishaka ko tugera. Bwana Timotheo ego turabakunda cyane barabizi yabivuze abakunzi noneho ubu tugeze aho tuba dusangiye abakunzi n'ibyo gusa abafana b'ishusho y'umuntu barandenze cyane ni benshi cyane rwose kurenga abafana b'iwacu bawe nibo biyoboka nawe batsoba sinzi icyo bisigura neza mugabo niko kuko muri filime muri filime duhagaze neza vraiment abakunzi bacu bahagaze neza kandi baradushigikiye kandi Imana ibahezagire misi yose kuko 5:02 babe bahari bagira icyo bavuze ku bikorwa byacu bitagenda neza bazobivuge ibigenda neza nabyo badutere courage hama no kuri Facebook bagire subscribe tuzasanga bari benshi bakambiriye kuri Facebook nawe mugisha kubana namwe ndabashimira cyane murakoze rwose nanjye ndashimiye Steve Mugambere ndayigeze kandi ntavuze akajambo akoze kudutumira turabakunda kandi namwe Imana ikomeze kubashigikira mugere ku nzozi zabo. Merci.